Yeah, I'm leaving. You're late. Don't just live life, maxify it. Uway ni Gibreo bajuwat jengtip lengbagaan wat jengtip neka Right to Information Act ubak disparsing rani. Hagani katayo ulapan pau pertai biang ya kejing deko terekam ke sorkar ha kebayadai bat kejing siu ban ajing yarap sikilong giang kibala kelat na uknyang jengpang COVID-19. Ya kene uni orang ba ulapan pau lengba kilat patai kubor ha ka khatsau terik mentau benai leber arajar pulai ha Shillong Press Club. Ha kini kesengi ubak disparsing rani ha kejing ya kenduk beginong patai kubor ule tu ba hado bakat kum kejubab jong ka RTI ka bulayot ke sorkar Meghalaya. Kalapan pau ba sorkar keladap siulut ke pisah ba ajing yarap sikilong giang jong kitu Gibreo ke belaklat no na uknyang jengpang COVID-19. Nerai ka belengo apa diu kalong bahdo mentah kidang don gilong giang giba 4 yo ekene ke pisah ka ba sorkar kelamang sanpo hajar tengka ya ka wei kalong giang. Uba disparsing rani ule tho bayagane ulalap hadian bagiladon gilong giang kebalawan ud hi syau. Komtah hagane kesni uni orang ba ula kentu iki wei di gilong giang ke belaklat no ki bahayang na kejengpang COVID-19. Kiba 4 yo ekene ke pisah bakin wan cakmat kenang ba anla ban yarap yaki. Nak yang Supreme Court kala direct ya ka National Disaster Management Authority through the State Disaster Response Fund. Ban aya kitu Gibreo ki na san phawajar ya ki bahayeng jong kitu ki bayap now COVID. Ti habedai bakani ka jingpan jenga ya kani ka RTI ti nakalang kani ka disaster management ka government of Meghalaya kala inform yang ka ong ba ya gini ki san phawajar ladep asha baro kitu Gibreo ki ba yap now COVID. Ti ka total ka balaai ka baro kitu ki bayap ka poi hadu nriu klur nriu phunriu lak nriu klur nriu phunriu lak te ngasiwi thu ya phi ba gidon ki complain yang abun ba gi ong ba claim yo itu kesan phawajar te gitu ki complain nga karpat ba ling ba kani ka president ba aim ta sngi so ba a inform yang mar kot isla ki kerteng jong nong yap baro gi ba phi gi ba hayeng jong phi baro khoi ki don ba kalis ban nga te kino ki bom yo ai kani san phawajar la karpat ya phi ba pin pentip sanga bangan le ya ka ga ba don kam Namar babun nga yo complain kata kamdi ke baga sujler manga ndrei ki don ki witness ke ba claim yo ya sa san phawajar tengka tenga kentu leng baga ni ka fresh statement ke banga aim ta sni babaro kitu ki bomyo subha pentip sanga lane pila ban le direct ha kan ka revenue disaster management department of government of Meghalaya ba philai pan ya ka hok jong phi namta tu ki bhayeng jong phi ke baya phalor kan jing don june ku COVID-19 Habapai pat syakawai kebenta ubak disparsing rani hagni kesni uliat ru bakat ke skol ba North Eastern Hill University kampat biang kitar ban penjanai ya kejeng pule jong kisamla ki bapule ya ke course journalism but mass communication kebabu kejeng e exam la pule ha kabaidai bakani uni orang ba uliat ru bu ulapan jengtip leng ba ke RTI ndrai kene ke skol ba hadu menta kampat ai jubab satya de kade halor kane hu ma kane hung tai kade ka Central University te kumbus pentip phi hang tai ki don kacual worker ki don ki security ki don bunjai ki nong train tai har ki war ki contractual ong tai don hadu lai jaj kemenang kong de ka contractual ki bayo ya ka pe kum ka basic pay rangkat ka DA ka balai ki de ki contractual ki basu alam son ya ka bai ya ka tolop mat kepala pe de kidi kontraktual ke babias as the Central Minimum Wage Act tikane na sepentip ya pi bahang ne kadon tang kalem som ka ba la ai tulop na po ka government of India bahang ne ka tulop chi benai na mata ki nong train tai kan thup lang security ki EPF ki ESI te ka poi ka masiklur sa phuwei lak ar phunyo hajar khandai spa sau tangka kani ka de ka lamsom ka ba yo na po ministry na po ka
Government of India habede bakane kijing siu tulop chekene ginung tai kecual hang tai po nihu habede bat ki vakansi hang tai ki don vakansi hadu chispa life for southly ki pos ki balat hang tai ki kentup ya ka group B and group C pos group B and group C pos ti kita gede bangayo RTI hang tai habede bakane kijing don ki vakansi hang pos hang tai bat ki kam ki ba dei hok banyo hang tai nam ta ban siu tulop te habede begini ki agency ki ba siu nam ta ke tulop le ya kate ya kane ngan sabut dien kat no pade ki ai tulop sya gitu ki security ke banangkong ke ba ar ki contractual ki don hadu lajat ki contractual la se ki mio di e gini kitai te kan sabut dien ni kane next RTI bangan sa apply kata habede pade ka bat kamas and media department hang tai nama ngayo complain ba tiga mas and media department po nehu kimbiang kitar kata ada nomor penting ka don kam kum gini ki kum phile bede ni ka kam pi don kam ba pinyo pule la ka jong university mde ban ya keleng kitar teng ki biang tang ne po ne ka juwiat hang ne po sen sani ne la po yang tai ok ayo complain ba kim biang kitar ti habe de ngala faida ke RTI te hadu menta ngampat yo jubab tinal na po Delhi kila forward ya information sponi hu ni hu hadu menta kimpat information ai habe de ba kenika Mas and Media Department hang tai po nihu